Winter Football Tournament Karlitang Khorsing Ingti Lapen Karlitang Semsing Ingti Atuma Men Pen Nangdung Kiti Kapatupon Kardong Pinel Kenus Lamangatan Balzinili Tengam Tobi Unbirtang Tan Pen Arjuponika Teke Langjun Football Atom Patirpi Ponsi Winter Football Tournament Karlitang Khorsing Ingti Lapen Karlitang Semsing Ingti Atuma Men Pen Kedam Tanga Cheklo Prenify Kret Rock Serni Pen Pangcheng Ponsi Pini Pai Kunia Cheklo ni Pai Kethong Marnian Angdung Kiti Kapatupon Pini Laso Angdung Kiti Kapatupon Mate Dewa Kapum Kachitialong Hinya Terang Amen Lake Dogmoka Obe Chingthor Lapen Dentagat Karbi Anglong Morning Star Football Academy Atum Angbong Pinsi Patupon Padopon Bomahut Pupu Aterang Atum Takang Tangrak Mate Kapatu Ketega Jok Gol Chipi Unederlo Laso Jok Tribegar Pensi Kai Kerempang Thekjia Pan Padopon Angkoglo Lapen Tribegar Chetekung Ahut Dentaghat Karbi Anglong Morning Star Football Academy Atum Ketheka Jok Dentaghat Karbi Anglong Morning Star Football Academy Atum Laso Winter Football Tournament Chepai Ponlo Lapen Pini Laso Patu Ke Mesen Pen Kangsai Ponabang Pulake Main Referee Besnu Terang Ain Pensi Laso Patu Ingsai Ponlo Pini Labangso Kapatu Along Manpeng Aluhi Pen Kachatong Dun Kor Country Constituency Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso ex-KNLF Public Secretary Puilingson Phangcho S. Karbi Anglong District BJP Office Secretary Joysing Rongpar Kor Country Constituency Mondol President Dolo Ingti Lapen Kor Country Constituency Mondol Secretary Chandra Ingti Atum Chetong Dun Pen Patu Along RDP Dun Lapen Pini Lasong Dung Kiti Along Kaya Tumapan EM Raju Tiso Ahin Pen Nong Etangka Sori Krepo Lapen Trophies Tami Pipa Jerpon Lapen Angdung Kiti Along Ingdeng Hinia Nong E Willingson Phangcho Ahin Pen Si Tangka Sori Kep Lapen Trophy Pipa Jerpon Lapen Laso Winter Football Tournament Along Goalkeeper Kong Nayabang Pulaki Mirzeng Tok BC Cepolong Ponlo Lapen Best Player Laki Kangbara Ronghang Ahin Pen Si Cepolong Ponlo Dong Mukak Pen Rupa Mansi Luti Ki Minus Karbi Anglong Labangso pilih final di Iglo. Labangso final ani yang mailong, mai cari pon, mai buat kai. Ini labang. Aluhi hin pelam thelong niri. Pading pengoi lo athema ilitunong aluhi sarpo sita medo. Alang hin medalam thea juponangji litung la supporter doi gelo pasida bangso along klang along nili ke pathu ke cengceng mun tame nili ati tong nulong la pen piniang dung kiti amai long tame nili phan nange phapen nili da ati tong nulong pot pini la bangso ke pathu ke lang jari pon mate da organizer team Tekelangjun mate Tekelangjun football club hanu nilihin Pedro Pariglo lapenan par kita piniladang organizer long kacara pasitulung kadu kali ya kote Irfan sta nilihin pen akero piparik pilo tapi football patula bangke abarem nai Birkhet tak abarem nai isi ke patu lapen isi nongan keje thangklong isi ke patu binong lake lato ke patu lagi lapusong jakong lapen bidi kitir trup nangji labangso ke patu lapen labangso ke patu ke iok epran kita memepik Athema labang so kepat pulang dong si hilang lo kilun lo pula teh litum Winter Football Tournament 2021 labang so kibi pon lake Karlitang Khorsing Ingti tapi Karlitang Semsing Ingti adang litum kecik momen pensi pini labang so football kipat hu pini Tekelangjun kipat hulong kelamolong akan kilabang so kipat hulong kelamolong
nili fan kita me nang hang pen nili lebang so patu ang giti apor huma chitong nulong pot jadi kangsi la Tegilanjung Sport Association fan kurang putih bajir poneglo tapi nampaknya pini kamai dong nachitong lapor patu nachitong dun ada hai giti member Karbi Anglong Mas Council baju tisel kai bang kami Juru Parlo akan kini labang so patu Tegilanjung Football Club labang so organizer akan kita me samjin pen ini labang so patu kontak palang itu kita me Juru Parlo saya hok football ke patu lagi Karbi Anglong pen kita me kebor idun pik aku sama atmosphere do Karbi Anglong kita me tema damtang port idun keglong Sanjiwa Ropi isan anong nam ke thangklong minut footballer lata tapi nan parta jual besi tami Karbi Anglong ben abang fulalang ta state level national level international level anda lang lik patudun bang fulo lasi ke bang gilang non according jetum sistemel puson football ke patfu ana tu kachi hung bang ke labang ke sigi mesen attack ben football ke patfu na abang ke Karbi Anglong ara kichi hung lo tema sistem ra soben parta mupen tani li bang dak banai lo tim Karbi Anglong ke hai suliram rong hang sistem lang lita bor ipik Pasal ke bor ia jenis ilitum a constituency tim da ilitum han state level an timan ponji ba ke undun la puson stadium da ilitum hanang pilo tapi nan parta di fulong kasa ke patulong plan da ilitum state kali national level labang so level an si la so fil bang selam pon iglo hala da mesen pen kelang adim do mesen pen patu adim do labang so infrastructure bang kelang ke bor ia jenis ilitum kelang labang parta bes Karbi Anglong sistem le puson kelang an adim long ke patuji fan patuji adim alang li infrastructure na kelang di salang li pan itu curure one tapi alang li tum nang ke bor ia logot pini obe kimi dum sistem football det hen kali cricket na thu kunon boxing na thu kunon kaprek athletes a game long sistem ke bor idun lo pulote ilitum Karbi Anglong farman amso se kang tu yang dengan amanat yang PG pa 1 PG kusin ini ningki Badang United FC Patu Aklamalong Football ka Patu Angdung Kitipon Amreng Constituency ke Parlo Badang Patu Aklamalong Phai Kuni ni Phai Katha Marni Arni Gangsam Por Phai Katham Rajatim Ben ka Patu Chengponlo Bangso ka Patu Angdung Kitipon Nalong Badang FC Lapen Jarjar FC Angbong si Patu Ponlo Aporating Ben Patu dat Apita Pupu Angbong Gol Chipi Unedarlo Api Tribegar Pen Jarjar FC apan Golni PC Badang FC Tumchepai Ponlo Kapatu Angdung Kitia Mayalong Lakaing Koi Boitalang so MLA Akai Ropsing Teron MSC Rinat Terang P. Bhawan Kumar Minority Chairman Agustin Hanse West Karbi Anglong Bharatiya Joa Morcha Amaipu Pritom Rong Pila Pen Kethe Geding Atumche Tongdon Hamran Pen Berson Rohang Loti Ki Minus Karbi Anglong masih kap pahin kok bangge gulni ben dak Badang United tum haider lo la silason thot sedi dak tum Badang hawar long kuno la pen tibok tira herong kuno na hamren pen ke town lo mate hamren to acar la pu an hamren pen ko acar an ang tanah rong same lai kapat ko charli sa tum akinang shot la pengel tum dak kadu wis tame ka chinangi bangke ok plan ben cenglok la pen ang tanah long same itu kaji tangdun jiku itu abang itu kaji sini pendek non ubi kini tuh sabar patu dat kali kapre patu teh tu mencari ini ubi mungkin tar pani tido tapi dah bang ke rong tin le kali posita dah ke pangrum pe pensi santer pi akon tu me muncul apel tapi lah doh lo kapre kapatu aklam long tak katiar pani pantani lin ben kamata pondok ati mo apol hula suwe klam pani panta pini atau lam ni litu klam pondok lah pen mo apol hula suwe tu klam pani matera pani tu cingbai pen klam pon patu pondok Pinya berta lansi kang tonilo dometak mi kurang tu